манайхан өнөөдөр тэгэхээр мододсон чинь хүүхд унтж бол бицүүлгээ ярьж байгаа. And Santa Claus is coming around. The Christmas snow is white. Тэгээд тоглоом үлдээд эхэлж байна. Тэгэхээр би та нарт яаж харуулах вэ? Тэгэхээр яаж харуулах вэ? Яг яах вэ? Тэгэхээр та нарт яаж харуулах вэ? Тэгээд ингэж харуулах юм да. Ахгүй. Тэгэхээр би яаж харуулах? Сайн гоё дээ. 이게 이게 자, 이게 먹어가는 게 자, 그릇 다 왔다. 자, 이게 되니까 갖다 줘. 자, 이거 자, 이거 하고 개인 이거 자, 이게 또 하이브니 좀 먹어도 됐어. 네. 자, 이렇게 지금 저 이거도 막 딱. Тэм 컴반트гүй. 누구 이게 진짜 멋있게. 아, 이게 다 됐지. 오, 님 자, 생각 맞게 됐어. 자, 이게 자, 그래서 인도 이게 애를 컴배요. Энэ хөрхөн бант. Ер нь би бант гэрээ хийх амар туртай. 한팀 되나 나지야가 거의. 저 전화 듣다 왔대. 이 한자 지 고쳤대 비쇼. 아무리 뭐 동지 칠 때. 너무나 먹어보죠. 그 지우 하나 이웃. 이거 진짜 거의 이거 그냥 특히 이게 어떤 박스 쓸데없는 건 뭐냐. Манай цэрэлэг согоо караачтай. Богыг ривэр дээр юм. Энэ хогтой чимээ багт. Маш ингэж хавцдаг. Ben 그래서 샌드위치 먹거든요. 항상 하거든. 아이는 게 있어. 아이는 게. 샌드위치 먹거든요. 그 순서가 사정을 받았어요. 그래서 뭐 이게 여러 그래서 낚시기 피치는 뭐 잡고. 뱀피우다. 뭐 양 피치. 그리고 무기 나오고 있어. 자, 너는 За эдгээр хийхгүй гэхээр нэм шуу ингээл тонтоноос үчдэг шүү. Энэ сайн саунгаад 어떤 리트렉스 우대 아 나쯤 인디카터 때문에 그거로 진짜 아 있는 게 없습니다 듣고 다시 어떤 이게 하나 너무 답답해 좋을 수가 있습니다. гойсын дуу тавь. 되게 Нөхөн юм да. 지금 뒤로 올서 무슨 담아보여 돼. хөрхөн чаргай 아까 닉스에서 두개 저질쓴 хайртай нөгөө талаа гүнзгий тэрэгүү ингээд жичрүүлэх юм уу газыг жичрүүлж байгаа авах юм уу эндээс нь урсгалтай бол зүгээр л ингээд өргөд урсгах юм тийм үү ямар ширээ урсгалтай
мөн үү? Тэгээд энэ статус одоо бүдээ юу? Хаагүй. Яа. Тэгээд Надад таньд шинэ тоглоом тань. За энэ хараа болоогүй гэж гарч ирсэн. Энэ хараа энэ хөрхөөс хамар заяа. Одоо энэ хөрхөөс хамрыг Тэцээ гарт мэдрэгдчихэв. Тэгж сайн босгож явах юм уу? Одоо ингээд татхад нь шууд зүр татах уу эсвэл зүр уурга өргөж соох уу? Бохоо сайн татчих. За жоо уурга буугаад. Ой татчих. Одоо хоёул хэлбэр Тэгвэл мань яах вэ? Уурга өргөжтэй үү? Хоцроод байна тий. Тэгтээ бас молмоор шиг л. уурга тахаа үүргээд Өндрөөд. Тэгэхээр хайрах юм шиг юу? Завэрсэн. Яа. За. Одоо тэгтээ нөгөө юутэйгээс юм сайн авчихсан. Амжчихсан тий. Тэ ялахгүй болгож. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock.
Thanks so much.